Khovela hian Thlalak lar le a phena chanchin ngaihnawm tak tak nei thahnem taka oma chung zinga then khat te chu tun tuma hian kan tar lang don ani in chung sanga cho chhun he Thlalak hi han en mai chuan an thut na hmuna san ema wang le ala tu om na hmun tur te han suang to in computer thiam na manga alem siam chop mai emoti tur ani a ma se siam chop ni lovin Thlalak tak tak ani thung si ani thamuang taka na thok tu te munsang taka an thulai Thlalak lar tak mai hi atira chuan ala tu riat ani mai lo wangin annon ti ada ani char chara ni ma sela hun engamo chen ala tu riat tu ma chui ani nuwa he Thlalak copyright nei tu chuan kumsang ni som pathum khan athala tu dik tak chu Charles Ebbets ani ti an rachuak ta ramani he Thlalak hi kumsang kha jakwa som thum pahni September ni som ni pakwa dai to alak kha alonia Charles hian New York a RCA building tuna GE building ni ta ansak laya chhong somruk pakwa na a na thok tu mi som pakhat te chachun eilai thiam tak maya an thla alolak sakani he Thlalak lang te po hi tu tenge anni ti riat chua ani to boka tin Thlalak lar tak tho pakhat Man Asleep on a Grinder ti chu hemini vek hian photographer Ebbets tho hian alo la boka in chhong sang taka chhong somruk pakwa na laya sanga in von be na po omlova na thok tu te mu hil hian ngai tu ati thuin an huai senzia apholang chiang le angai ani a voin thlengin Thlalak lar tak te zinga chiar tel alani tarengane tennis girl he Thlalak lar tak hi tennis girl ti topada ania kumsang kha jakwa somsari paruka Marion Eliatala khane he Thlalak hi anzor chu ama sakber tum hian copy makta doi ni lai an khal chuak hem maya mi patle rol rolin an leina saber ni riatani he Thlalak ka meichia hi Thalatu Eliota Bielnu kumsom pariata upa Fiona Butlari ania Birmingham University a an la kane Fiona hi tennis khel thiam ani ran lova he Thlalak a hian a thiante tennis racket le an thum no te hoin ain pos ve mai chawani apa tennis phekhok bun hoin an ui khal thin tennis ball chu atimoya korta hian an da vel mai boka Eliota chuan abial nu chu among lim deuh titia a omlai thla chu la kadil ta a bialpa te dil na na chu lopom sakin nal taka thla alo lak theinan apon fen chu a han lim ta zewa a lim fu ngang mai Khovela tennis khel tu meiche Thlalak sexy berazinga mi aloni ta ne he Thlalak hi Eliota hian Athena company nena arala mase copyright nei tu ni na chu la nei thovin he Thlalak atang hian royalty a pound nuai ni singa laya ruta a model abial nu ni bok Fiona ero hi chuan engma lokna atel velem lo thungani hetia Thlalak lar takanei nu hian Fiona chuan model atana somna thahnem tak dongma se atnar zela mipui ma pho chua Thlalak dang anei zui talem lowani kumsang ni som pakhat khan Birmingham Barber Institute of Fine Arts ho buat saya lawn tennis le art lam ti larnan Fiona hi mipui ma aron inlan le lol maya loma lo in ngai ven a lo thar le anulat laya a Thlalak lar takatang hian a poisa zonga hlok na tel lem lo ma se hetia mong langa alo in pos hi a in chhir lem lo ti soin tennis Khovela rian reng tur sul nu alo nu chia ve nia a in ngai ani Fiona hi tuna chuan kum upalam ni ve tran to in sumdong mi ho satak mai pasala anea fa puitling pathum ane Albert Einstein scientist ro pui Albert Einstein at Thlalak lar tak hi kan mu fo toy na rinom hei hi March ni som pali sangkha jakwa somnga pakhata Arthur Cecilak ania Princeton huna Einstein a kum som sari pahni pian cham anlom na Thalatu thanem takte chuan Einstein a chevel thla laksak tumin an bor na sa lea ani birthday lom zo chaw to lam ni bok ne hetia an lo bor lui hi aning deuh ni turani atok to e ti in athalatu ho chu a khap ve hial ni an soya Institute of Advanced Study an head train
Dr. Friend Aidilo tale anupui tenen kara an chuang luta ato ka ti chung po a athu soi ngai poi mo lawa athla an lak sak chhun zom ze lawangin ato pa phei chuan aleya chhuwa khum ta zau mai hei hi thala tu dang zongin an lak man lo lain ahma zon takalo Arthur Sessi chuan alo la fu chat maya Albert Einstein Thlalak zinga laraber ani zuita ani annuwa he Thlalak hi ama Einstein ber hian alom khop maya alotupa hena hian kopi kualai adil nge a ama chaulang turin a crop te tirboka chu kopitam tak siamin greeting card a mangin thuziak nen a thian te a thon chuak lom nge ani Che Guevara he Thlalak lar tak mai keinirama po achuan na romol le korte kan lo leya kan lo hak ve fo trin Guerrero heroico anti mai hi March ninga sang jakwa somruka Havana Cuba rama Alberto Corda alak sakania la cobre achiat na thlenga thi te an vuina huna Cuba Prime Minister Fidel Castro an thu asaimek lain Guevara hi state cha alo lang zoka helai tak hi Alberto hian athla alo la fu ta ani he Thlalak atang hian true tone version chu kumsang ka jakwa somruk pariat khan Iris lemziak thiam Jim Fitzpatrick chuan a siama Khovela Thlalak lar ber somzinga telpha hialin Mona Lisa tenen huang khata anom ho nge ani a Thlalak hi alar boka ama Guevara hrelem lo poin a Thlalak chuan na to phot korte romol le ke kor thlengin an leita supa then khat phei chuan he Argentine revolutionary ropui tak hi zai thiame motepo anti hial ni in riatani Ali Liston he Thlalak lar tak mai hi sport huang chunga photographer Traber nia ansai Sports Illustrated magazine photographer Neil Leifarala khania kumsang ka jakwa somruk pali khan Mohammed Ali le Sonny Liston te chu in nekin heta hian Mohammed Ali chuan ne na achanga akum le kumsang ka jakwa somruk panga mei ni somni panga khan Lewiston meina Ali le Liston te hi atum ni na atan in nekle in hemi truma an game hi soi lo tak ani kum khwa to donani first round an khel lain Liston chu ring chhuata atlua hei hi aen tu mitam tak chuan knockout ni in an ngai lawani Ali chu neutral corner om turati nima se omdu lovin Liston chu apan naya thota che minepa ti in a au khum chiama helai tak thla hi Neil Lefer chuan lo la fuin Ali Liston Thlalak lar tak hi alo chuak ta ani Times Square Thlalak lar helong sipai le nurse nu info lai Thlalak lar tak mai hi August ni sompali sangka jakwa somli panga a Alfred Eisente talak ani a an thla alak nu lok hian Life magazine a pholan ni in Khovela adar zuita ani he Thlalak hi party emo thilom na function satlia emo ni lovin indo pui pani na atop ta ti an puan truma thleng kha ania New York Times Square munala kani Alfred Eisenstein hian munrang ranga he indo pui top loma pungkhom te thla hi ala hloma chungzinga chuan he Thlalak lar tak mai po hi ala fu ani he Thlalak alang te hi an mela lan chian lo wangin le mi pui zinoi noi kara tu tenge an ni tak Alfred hian a riat mai bik lo wangin mi tam tak an ma ni anga in chal an tam hle mai kumsanga zakwa somsari chhovela khan meiche pakhat edit shine chuan he Thlalatu Alfred hi le kha thonin he Thlalaka meichia hi ani thu aron soya mi tam tak he Thlalaka nars nu nia in chal zinga edit shine chia hi a Thlalatu Alfred hi ana pom ani awangin ani ngei hi nia ngai ani edit shine chuan he Thlalaka ama fop tu long sipai nen hian anin riat ngai lem lo thu a soimo maya indona rap thak tak mai atop ta ti kan riat khan mi zong kha kan lomin kan hlim em maya khatia kan hlim le lom om khom lai kha sipai pakhat hian minron ko in minron fop taringot maya ma se ha takaral dawa thok chuak sipai ani ti ka ria kalom em awangin soisel lovin that takin kalo do ve mai ani ti na soyani meiche then khat ang bokin
he thlalaka long sipai nia in chal hi mitam tak an om vele boka chungzinga chuan Glenn McDuffie chu alang sar bera dot soile soilo fiana polygraph po voinga lai paltlangin he thlalaka mi pa ngei hi ane ti nem nge ani veta ane Glenn McDuffie chuan indo pui hun laia liam te en kola ha taka thok thin nurse te chunga alom zia alantir na ani thu soin in case lim om takani ati zui bok hemi te thla hi photographer dang Victor Jorgensen chuan angle dang atangin alo lave chia boka atuka New York Times chanchin bua chuan kissing the world goodbye tia aming phoin he thlalak fu tak hi pholan ani ve bokani